Питер хулинже шыжывры хушма блюбарган шила шер учреждение числарищ. Лауреат сен ешне падыр елди ажызымбе шамырсен паттер спорт школигене. Онда мінле чемпионзыне хадырлени бирге Алексей Енейкен каласы кадардать. Падыр елди ажа-быжа физкультуруба спорт комплексне вунбір жылгаяла учна. Ундан бавыл хойын ятне тақшанақ тюррегаларына. Пәлдіргіна кунда ұсталықне туптаган пилік шамрок Рашей спорт мастері яда девешне. Вун биллеген кандидат пулна. Футбол, шымылдада евроатлетика, велосипед омырдывы, егедірлі кережу, шывра ежесі, пәдембе вун виші спорт ені. Шидес вақытра тада каратте секцияне ергелеме балыртна. Падыр елді спорт школын филиалезем Паян районды сақыр ялда әшлеші. Візінже кашнигун денебегех пине яғын жинзывлықны жиріпледет. Спортсмензене ширымулды тренер тірлі омырдыва қадырлет. Россия давадевичli тренерзем, давадевичli физкультура спорт ищенезем ишлеші. И тренерзем майже премеш категоризм бешлеш. И хазен выезден опытзем бузык нумай. Шамбада спорт енебе илзенде результатын бері саванда Россия. Красновсен жемьинже харызақ твады жин Чуваш республикин физкультуруба спордын тавадивешле ишчене яда дивешне. Алексей Егорович вара иртне жол шержевре хушма бөлі бараган шкулзен чи лайық директоры бұлзадына. Шағы на тада тухышлырақ ішлеме хистет. Спорт шкулинже ажазем тірлі омырдура Чуваш енчиснеде хүделеші. Николай Мазяков самахран республикан триатлон ушкынне кеме бұлдарна. Бірін секция триатлон ятлы. Шамбақта ебір ижепір, чубапір велосипаярнапір. Шулаги вағытра ебір велосипаярнапір, хелебір лыжы баярнапір. Полерги жыл ебір чварсып пинже премыш тухрым. Халебі тұржадып райшере маладықма. Падыр елзем хыйзен мұқтавлы ендежізен баттырлы хебе хыватланса, спортра тада да бұзықрақ шиденюзем думадал бұнашы. Сывлыға жиріплетмелі майзем күнда пурин валиде жиделіклі. Ажазен нумайрақ спорта явыштарашын. Пиринтеле жауы. Чуваш енгіларым вали Алексей Енейкин, Семен Антонов.